clear tu te chibai levek ule LPS sina mizo talen sang ni somni panga inti siakna abot saika mipuin anlut hlom khop maya heta hian mi thanem tak antela clear tu po an nga thin le ani chung zinga chuan middel pakhat phenglong tum thiam tak mai aron tela ani hian ani na po za puilowin atalen nei that em mai hi mipui ma a voisin takin aran din chopui ngama afakom tak zet ani LPS yan inti siak na chi sang hun kalta khana lo bot chai to thina chung zinga chuan youth icon tipo antel ani ti chuan youth icon rawa po sangni somni palia youth icon inti siak na khan mipui te lut a lo khop maya en tu po an thanem ani kha khatatang khan milar tak te po aron chuaka chung zinga chuan youth icon sangni somni palia ta na thlan taite kha ania ani hianin thiltha tam tak arantia tranpui ngai te tranpui turin ani cheulo po hianin youth icon top 10 te jing tang khanin hu ho ang tele mi mal ang te pon tranpui ngai te an tranpui na salea tun truma po hian youth icon sangni somni pali taite chuan youth icon ina ati tur om tak chu aran tileta ania heta hian tun truma mizo talen inti siakna contestant te zinga mi rin oma middel phenglong tum thiam kanti mipui hoina anlom em mai kha thilpek aran hlan ani hei zalen new sian aran tar langa taite le fans groupin phenglong tum thiam rin oma lompuina thilpek an hlan youth icon sangni somni pali lalsang liana taite le a fans group zinga mi thate streaming club for taite chuan mizo talena phenglong tum thiam lalrin oma chu top 30 atlin lompuinan thilpek an hlan LPS Vision Productionin kumsangni somni palia youth icon abot saya pakhatna Bengtitlai tlangval fans group hian nilai ni tlai khan rin oma hi aizola thenna zonoma kimte ina anlom puizia lantinan poisa ba ka taite brand t-shirt le thildang anhlan ani taite chon rin oma talent chu ro pui atia mizo talent first round na aphenglong tumin aril ru ane thu le athiam ati thu asoya mitlama har satna nei chunga mipui moa atalen phochok tora inti siak amachon ngamna chu enton tlak ati soin akalzel da tora du sakna ahlan taite hian ama po LPS Vision zara mipui hriat ani thu youth icon inti siak na laile annulam thlengin mipui du sakna adon na sathu asoya heiwang hian LPS bot sai thawa tel rin omahne na du sakna thilpek lan ve nge adua a fans group jinga mi te ne na tangkopin ma anlata ti asoi LPS production bot sai Mahindra XUV 3XO mizo talent sangni somni panga chuan ngai lut alo mek zela contestant jinga mi nalzawl khua kumsom paruk mi rin oman middle ni chunga phenglong atum thiam na chuan miril ru ane le soita kang khan tun kum mizo talent inti siakna hian contestant te tel antam khop maya athiam po anthiam hlom ani chung zinga chuan Nalzawl Tlangval rin oma aran telve la umaya ani hi country trip angin middle ania ti chuanin phenglong tum thiam tak ani akumpo hilano pangkhop maya tun truma hian kumsom paruk mi chaw anani kemania hanin chantaila kumsom paruk kandi lai chuan mi puima din chu soilomin min biak pon kan chang trak ngamlo ania chutiang khopa zakjum chu kanni ama poi miti zok lo ania tlangval fel tak aniang ti arin oma che dan le atong dan atang te pon chumi pialama chuan middle ania aril ruwa thalai te na kan ni lai chuan kan ngai to ma sak ber tur chu midang te zinga
ding ve tlak pawh kan ni lo tia in kil toy in sit ngoi om zawk tak ani lain ani hian chutiang rilru pulawin rilru pau khau tak nein theitop aran chua atalen hi aran pho chuak ani hian round ma saber tangin juste endik tu te thinlung an he ngal hle a mi puite thinlung po an he a mi puite rilruwa atlana a mi te mitui atitlana sa hle ani ama hi pathom zoile in ngai tlom thom ring lo tak ni ma sela atalen nei that zia chu tlang thiat anita a chuwang chuan tun huna po hian top 30 zinga tlan chua ania zanina tang hian top 13 ti siak na hi tran ani le don ania ama po hi tling chho zel turin du sakna sang tak kan hlan mol ani